Ja, pa si pa pričariva to ljubezen. Ne, še boljš, narediva napoj. Napoj! Ja, to je pa super. Ampak jaz nisem ravno najboljša pri napojih. Ni problema, jaz sem super. No, čisto enostavno je. Tole postaviš kle, rabim pisarčkov ekstra svetleči. Pisarčki ekstra svetleči. Pa jih daš škole malo noter. In zdaj rabim bleščice. Svetlice. Tole ne vem, če bo v redu, ampak okej. No, potem pa dodamo še malo kapljic čarobnega dodatka. Malo eliksirja. Ja. Zelo pomembno je, kako damo tole ven, pa kako to dodamo tole. Okej. No in sedaj. Voila! Napoj je pripravljen. Ja, kdo ga bo pa probal? Ja, tega ti, ne? A jaz? Ja. Joj, veš, se pa lih najedla, prej sem bila zunaj, sem en hotdog pojedla, pa en muffin, pa malo... Tega lahko tudi jaz. Na, eno žlico, prosim. Seveda. Ena žlica? Ja, manjše pa ni bilo, ne? No, gledam. In tole previdno vzamemo, zelo previdno. In? Ja. Kako se pa počutiš? Ja, nič drugač. Si prepričana? Mami, daj! Kaj pa zdaj? Ali je to najlepše pitje na tem svetu? Zdaj se spomnim teh ulic čarobnih napojev. Še nikoli ni bilo tako slabo. Mila, ajde, išči, Mila, pojdi. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot